Na kajing ya kadokti na kawai ka department siya kawai pat, hakabaya day pat kajing dawa ki rang bash nong jang ka maulay maudat paki, hinden kasingi kat santarik unay wing, hapadeng ki board pulit pinyat kali jang ka maulay, pat katanat PWD, ha kajing let jurip jang ki, ha kajaka badan kajing ja accident ha kendiat singi baladep, kabalawan ra'ru ya kajing ja basngausi. Ya kawai kalong kami ha maulay, bat na kaliang jongki, kila dawa ban bo no deki speed breaker, kam tam haki jaka bajuja kajingja accident kaka. Henry namar bam say so kajing ya kren bat kita ki arkan hun, na kaliang ki rang ba asnong, menta kasingi pat ka katan riu tarik, kila let penyakandu ya usembut menteri rang ba kajela, uba Preston Tensong, bandawa ling bajong u. Bat habakran syakilat patay kubur, hadian baladep kajing ya kendu, nakaliang usekretari shnong jang kamaulay maudat baki, uba LS Lingdo, ula ong bakalong kei kabasngaw tanat, naman nakaliang usembut, ula kular banle ya kabadon kam, halor kajing ong jongki, knang banlong shingan kibayat bayeng, bat ula kular banle no haki kendiat singi banwan. Mata nakaliang jongi kuka, ibu mikmat jongga darwasnong mulai berbagi, ni lapoi kini benta banwan yang kedua ya Deputy Chief Minister hak wede bat kajing.com dengan senong jadi speed breakers bat ki police personnel hak wede traffic nak benta nanti pok mulai menduduki jongi kada kalau pelong ini ne kalau bangile persang ban kedua di department concern hak wede ba DP sekretari benta jongi kalau don man kajingnya peni markeliang ya kajing kit khali kawai kenoi te kam syai hano ru te kam pansen aliang snong martakdao ya once non chai berdei i minister charge ni Deputy Chief Minister nak bentaban ya bu ya nega dorhas nak bentaban kerpat manakaliang dong ihi in pet dalade bat ba kai ka kabanlong gajigeda nam tak ipai ba tam kinong ya nong yeng jong kinong snong bagi nong let nong wan ni baro kan long kajing singan yaki bangin jo expect berkas di banlong kinong pet perman ya bat bante lakam nya kajing penher step jong kini banyak asaka sausaka kibam don karpom perhat para bereso tingi peram jur ki bokum gitu ki nongnya kali kibam don so kan khen ni no ro tanam ta kajing sultanat ding su melen lade la banong lai kiba wara kajing ma bat lapoi ru pot kham tam khalai trek yang kajing kelat yang wei no me te nakata kumpang ngelong ban nakapor nak department concern nilai ong baginya bu no speed breakers kamtam kare kejaka kepala dan tank speed breakers shua baginyo on siang rom thumai yang di surop te ki ong ba hadin bal da siang rom thumai nomor ba jek itu ki badan speed breaker berim kan mlong man siang kan panja tu mesin te ne kin siang kita hibreu Lain nado benai Desember macam senam lada atau sebekar musim kami isu. Kalau keke kebersih bawa nak pering jangi inong kam senam la pertama kini kapor kayak pensiang pen bono atau sebekar hadian beladap siang yang kena surau bahan maka kita cakap apa man nak kapor kejuja ke accident major accident lada nahar lai tali ngai kiba kigo belum mana accident lagi kiba mlap kiba kelam jo ya kapan ujor ne register case kila bun tali wajah kalau ino ya nanti para kali para motor bike nanti para skuti launong labur kijing jam nak kapor andre kubukum kita kijing jam keladon nagalang jungi nak national layai pentip si kipor balik kami la kalau si piludi la kalau si polis andre kam semdon kano ro kijing la nagalang banle ye nagalang jungi te nata kada apoy upot ba kumbasnong hadin pelajar kijang bersosi manse banwan sa Deputy Chief Minister in charge number home but periodi but ni sutana sibon mata kasengi ba hadin belai sutana managlang ngiro yong ba jaga bari banbo de banbo omsu kumba kita ki ofisa in charge ba dei mapet ki step yong ba banbo terkas kanora jinge kemudian merentai babon kidau lor kidau nei nagaliang I minister yong hak jika bari banbo hak jika bari bandon hak hi bandon kata kalau ngejing kerman jengi bagi orang le no kloy meta baru juga por yang ba iya kan ni benta chani aro kapoloi tondor ba mako tondor kapek boro bede benta nado area nado petrol pom natai bede sel semoro stay ini obat pet lang hanno jaga man kami
nang taban bu text mereka kat ijka bade bade police personnel ru nagalangi deputy chief minister ni ila pentikna ban ai nak mentah ko alat mali bagin dan nak police personnel ke ban man traffic ato makalong kabakhim ke jaka nalor ba kala bon kilap plus nortaru kelalong kumpa commercial area juga kor hantam baru ada yang surok ki dukan ki kita kelabon sekinuya nong jen ro kelebon te de halor tanorem le keren bat iro ila kubur kata bat bayong ban nadu la sha gesgi isutan kubur lomba in bo no kita ki police personnel ban man ya traffic hang tai po lat maliro jo di kita non percaya kendat alor di kendut dan pada deputy minister